ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kinoy alam ko sinong Lumdaitkhla, kinoy alam ka Central Executive Dorbar, mentara sengi lepen pau, ya kajing Pyrshah ke bajur halor kajing Pyndonkam bakla ke sinong Lumsohpieng, da ke letterhead ke sinong Lumsohpieng, ben Ujor Ejahar, ya ki beri bepom ya ki dieng, na ke beri right, kat bakat teka klau kadang hap hau pur usam ke sinong Lumdaitkhla. Kini kajing mi kini kinoy alam ke sinong Lumdaitkhla, kinoy alam ka Central Executive Dorbar, ben Pyrshah halor ke teka kam, kadi hadir makadan kajing pom tu ya ki dieng, ha ke beri right dekat tu kat ni kinong sinong, ha ki benai belalait no, rega sinong Lumsohpieng kala Ujor Ejahar penban syaki pulen, bat Ujor sikitna sorkar berper-per, da Pyndonkam da ke letterhead ke sinong Lumsohpieng, kat bakat teka klau badan ha ke beri right kadang hap hau pur usam ke sinong Lumdaitkhla. Kumbala penpau nudu orang ba sinong ke Lumdaitkhla uba ST Rempei, Chairman ke Central Executive Dorbar uba R Rembai, bat kinthop ki arngut kiri orang ba uba S Lamre bor uba Paul Mukte, kela Pyrshah ke jingle ke sinong Lumsohpieng, ke dek belah Shulen Donbor, Hendri ke jing shisha, ia kata kam la de bentuklar da ke Central Executive Committee, ban bishar nepej, hadi menadu usnam aratar nyo, la dek ban pia, iki arli ke sinong, na ke sinong Bhoi Rembang, cek Lumsohpieng ba ke Lumdaitkhla. Nak kalian kalau show mereka hadir di lembaga sosial media, bah lakon kecil FIR nak dorbat show Lumsohpieng kuptan nak show Lumdaitkhla nimlah pansusna, mungkin show jangka show Lumdaitkhla ni kuat clarify lembaga sosial media ini dan kajing Pyndonkam jong rumah show Lumsohpieng nak letterhead jangka show. Kani ada pupau bagi roy ya kadorbar sinong Lumdaitkhla namar ka nega jaka kadai ka jaka bahap hau ku usam jongka sinong Lumdaitkhla katkum ka jimpia ya ki atli ki dorbar sinong ka Lumsohpieng bak Lumdaitkhla kabala jan du usam ara jan nyeu de nagaliang ka jami kum ke sinong Lumdaitkhla di dapurom ya ke Central Executive Dorbar Rumah Balai kadau ke Pyndonkam kalau pas ni kuat ba ka sinong Bhoi kan ne kan sa ke terteng ke jongka da ke bangin burom ya ke Central Executive Dorbar ke Pyrshah ke bapek be ya ke de jaka lada ke wei na sinong kam burom ya ke Central Executive Dorbar kene ke jaka kede ke jaka mahab hukut usam jom ke Lumdaitkhla Pyndonkam membuat tuklar ya ke jaka ke badan pok sinong ke jomi dak ke Pyndonkam da ke wei pat ke letterhead ke ba long Pyrshah ya ke ansinong jom ke sinong Lumdaitkhla dan nagalian ke joma na kum rumah sinong na ha ekene ke kubor ba kini kita baru dijingja kita dijing itu din de rumah sinong ke Lumsohpieng kalau orang yang akan buat Central Executive Dorbar badai lembah kecil itu lang Chairman ke Central Executive Dorbar Secretary ke Central Executive Dorbar ni galet jurid dekat rumah sinong ke Lumsohpieng ya kita berjaka kepala syakpom itu giding hot bidon giding julur bat na kalian ke Central Executive Dorbar kalau syirkia yang kena rekam bat kalau sedang ban hot ya keren aduh laisin dari na kalian ke rumah sinong Lumsohpieng pada skip no ban terkut ya kena rekam dari yang pakai FNR dah buat Pyndonkam dah letterhead jongka sinong Lumsohpieng klaim ka konsen jongka Dorbar sinong Lumdaitkhla dia halor kena ka bentar balai buat tuklar ya kacaka kepada put usam jom ke Lumdaitkhla ladap him don kata
jingshania ya ke central district darbar mara Pyndonkam jingshania kami bagatu ke Jakarta putsa kadai ke Jakarta jakalum Lumdaitkhla kebaki lomdin mandin kibala depskot ke Jakarta deki rembak kepada Lumdaitkhla om ke rembak ke Lumsohpieng